Yung pamurah Tuhan kepada kita nakasama. Ungku mengajian Tuhan tu pamurah. Contohnya Tuhan pamurah mo contohan ibu bapa. Antara barang ameh sa monasi na mana palyang paralu dewa. Da paralu barang mera. Anak palyang paralu nasi. Antara barang ameh sa monasi ko na mana palyang murah. Murah nasi. Kalau bareh barasa liter 10.000. Kalau ameh barasa liter tentura atan 1 juta rupiah. Barang ameh nak tentu harago dek kalano maha. Nasi saliter atau di barehan 10.000 saliter. Antara barang ameh sama nasi na mana paling maralo? Paralu nasi. Antara nasi sama ameh na mana muga? Muga nasi. Nampak yang paralu nasi. Kalau nak bersopo jo barang ameh setahun lain nak awak dah. 2 tahun. 3 tahun. Dan kan 3 tahun sampai mati nak bersopo jo barang ameh nak ada. Tetapi kalau tu nasi nak bersopo sebulan awak dah. Dan kan sebulan sehari dapat nyawa. Tando ada bo. Tando nasi lebih barang. Tapi kalau mode barang ameh kalau bali nasi, kita makan ada. Ya. Karena apa? Karena mahal. Ditubunan contohnya cek lain. Berarti sesuatu yang paralu dewa itu dimulakan Tuhan kepada awak. Itu contoh pertama. Ditubunan contohnya cek lain. Antara nasi sama air nama yang paling paralu. Iya. Nama paling paralu. Paralu ah? Kalau donasi nama sebut sagi nama dok kalau daya doa. Kalau kadang-kadang ibu bapa hadirin oleh hadirat yang dirahmati Allah. Kadang-kadang kalau dia minum itu kenyang bau ini. Tapi kalau nasi dimakan lebih huya deh. Dah. Kalau air diminum ada kenyang juga ye juga. Alah, huya. Berarti antara air sama nasi nama paling paralu. Paralu ye. Bareh tadi di Bali saliter 10.000. Kini ye barang saliter. Hoi. Orang ye saliter. Alira. Kita go babandina dong ngangure untung dah go babandina dong. Berarti nama paralu dewa itu dimulakan Tuhan dewa. Contoh yang kedua, Yona. Di contoh di tubuhan contohnya jelas supaya mengerti antara air sama angin nama paling paralu. Angin. Nama angin ya kak? Oksigen. Kalau angin ibu bapak rahimahullah, kenapa paralu berbalik dah? Kalau iya kau bagaji kau, kuat. Tapi kalau angin ada bau dia loh. Kalau ia ada bau sawan bau minuman. Saya lihat ibu deh. Bau sawan aku bau minum. Tapi ini ada orang tak apa juga. Aduh sawan tu minum. Tapi angin ada orang. Tapi kalau takah kalau mainui angin dia nak kalau lalu ada. Tu takah boleh tak? Berarti ada bau sesuatu nan muga. Itu nanti paralu Tuhan kepada tu tanda pamurah Tuhan. Daya tu aku babaliin kau kan. Tetapi nanti minta di Tuhan adalah syukur ibu bapa rahimahullah. Oleh sebab itu mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah.